Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ad-darsu tsani, pelajaran yang kedua. Halatu hamzatil qat'i, keadaan hamzah qat'i. Halatu hamzatil qat'i, keadaan hamzah qat'i itu ada tiga. Awalul kalimah, di awal kata. Wasatul kalimah, di tengah kata. Akhirul kalimah, di akhir kata. Hamzah qat'i, tahu hamzah qat'i? Hamzah yang ada kepala ain itu loh, itu namanya hamzah qat'i. Nah, hamzah qat'i itu kadang di awal, kadang di tengah, kadang di ujung ya. Contoh masing-masingnya disebutkan. Amrun, anzala, ilahun, itu di mana? Di awal. Kalau di tengah mana? Rauf, yastahzi'un, ru'usun, sa'ilun, itu di tengah bukan? Ada di akhir. Contoh, ma'un, zaro'ah, lu'lu'un, syati'un. Jelas? Nah ya ikhwan, kalau di awal itu gampang antum. Kenapa? Karena kalau di awal paling dia di atas alif atau di bawah alif. Kalau u biasanya ditulis di atas alif. Kalau dia a fathah juga sama di atas alif. Kalau dia kasroh biasanya di bawah alif. Contoh ilahun. Jelas? Nah, yang perlu kita belajar bagaimana kalau hamzah tersebut di tengah atau di akhir. Difahami? Nah, mulahadhah, perhatian. Idza waqa'atil hamzah fi awalil kalimah rusimat alifan mutlaqan. Apabila hamzah itu terletak di awal kata, maka hamzah ditulis di atas alif secara mutlak. Sawaun akanat hamzatu waslin am hamzatu qat'in. Baik dia hamzah wasl apa hamzah qat'i, pasti hamzahnya di atas alif. Difahami? Alif tegak lurus itu tadi. Itu hamzah kalau di awal kata. Sekarang, mal farqu bainal hamzah wal alif? Apa beda hamzah dan alif? Al hamzah taqbalul harakat. Hamzah itu nerima harokat. Wal alif la taqbal al harakat. Sedangkan alif tidak nerima harokat. Yang kedua, hamzah takunu fi awalil kalimati wa fi wasatil kalimati wa fi akhiril kalimati. Hamzah itu kadang di awal, kadang di tengah, kadang di akhir. Kalau alif, la takunu illa fi wasatil kalimati au fi akhiril kalimah. Sedangkan alif itu tidak akan mungkin melainkan di tengah kalimat saja atau di akhir kalimat. Difahami? Alif tidak mungkin di awal. Kalau di awal antum lihat ada huruf tegak kayak tiang, bisa dibaca, itu namanya hamzah, bukan alif. Difahami? Alif itu pasti di tengah kata atau di akhir kata. Jelas? Nyambung? Nah, simple, gampang kan? Gampang. Kemudian, ad-darsu tsalis, pelajaran yang ketiga. Hamzatul qat'i. Hamzah al-qat'i. Ta'rifu hamzatul qat'. Definisi hamzah qat'i. Hamzatun tuktabu wa yuntaqu biha waslan wa faslan. Hamzah qat'i adalah hamzah yang ditulis, diucapkan baik ketika wasal ataupun ketika fasl, ketika terpisah. Nyambung jelas? Itu hamzah qat'i. Beda dengan hamzah wasal. Kalau hamzah wasal apa? Ketika nyambung enggak dibaca dia. Ya betul tidak? Ketika terpisah dia dibaca. Itu hamzah wasal. Kalau hamzah qat'i dia dibaca baik ketika wasal ataupun ketika fasl. Nyambung? Wadih? Suratu kitabati hamzatil qat'i. Nah, bentuk penulisan hamzah qat'i. Nah, baru kita belajar. Alifun fauqaha hamzah. Hamzah qat'i itu biasanya ada alif tegak itu, pecah tiang listrik, di pucuknya ada hamzah, kepala ain yang celeot itu. Nah, seperti ini. Ya. In kanat maftuhatan,
Dia ditulis di atas ain, di atas alif kalau dia fathah. Mana papan tulis? Papan tulis. Sini aja. Yuk. Atau papan itu bayu no. Nah. Sini lah. Repot-repot. Ada spidolnya dah. Dah, jadilah itu be. Area terlalu repot. Nah, sudah. Sudah. Kau usah pegangnya. Ya, sini anak jelas. Nah, ya. Ini hamzah qat'i. Dia ditulis di atas alif. Ini alif namanya ya. Nah, dikasih gini. Nah, ketika in kanat maftuhatan, kalau dia fathah, aw madmunatan, ya. Demikian juga kalau dia di dhammah, tetap gini. Jelas? Wa alif tahtaha kasrah. Nah. Dan alif di bawahnya gini. In kanat maksuratan, kalau dia di kasrah. Jelas? Nyambung? Itu hamzah apa namanya? Hamzah qat'i. Hamzatul qat'i bisa masuk pada isim wal af'al wal huruf. Jelas? Contoh abun, isim kan? Kalau huruf apa contohnya? A ilahun ma'allah, ahadha qalamun. Huruf kan? Huruf istifham namanya kan? Nah. Isim kita contohkan di sini. Juga masuk pada fi'il dia ya. Isim jami'ul asma' adh-dhahira hamzatuha hamzatu qat'in ma adal asma' al-asyarah. Misal seluruh isim-isim yang zahira hamzanya hamzah qat'i kecuali isim yang 10. Nah, apa isim yang 10? Nanti dijelaskan. Contoh seperti lafadz ismun, ya, imru'un, ya. Ini contoh hamzah qat'i Ahmad, Ibrahim, Ishaq, Ayyub, Ismail. Jelas? Nah, juga dhamair al-mabdu'a bi hamzat, ya, dhamir yang dimulai dengan hamzah. Misal ana, anta, antum, antuma, iyyaka, iyyakum, iyyakunna. Juga masuk pada masodir, masdar. Contoh masdarul madhi as-sulasi, misal amron, akhzan, ukulan, ukhuzan, ukulan, atau aklan, akhzan. Masdarul madhi ar-rubai, misal isra, islam, ihsan, itu hamzah qat'i. Masuk juga isim tafdhil, ahsan, afdal, a'zam. Jelas? Itu hamzah qat'i. Jadi hamzah qat'i bisa masuk pada isim. Kemudian hamzah qat'i bisa masuk pada fi'il. Fi'il madhi sulasi. Contoh amaro, akhadha, akala. Masuk fi'il madhi rubai. Contoh asra'a, aslama. Fil amr juga masuk fil amr. Contoh asri, aslim, a'lim, asmi, ahsin, abdi. Juga masuk pada hamzatul mudhara'ah. Sawa'un akana al-fi'lu thulatsiyan aw rubaiyan am khumasiyan aw sudasiyan. Juga bisa masuk di mana? Masuk pada fi'il mudhara'ah, pada hamzah mudhara'ah. Hamzah mudhara'ah itu
Hamzah yang ada pada fi'il mudhari disebut hamzah mudhari atau hamzah yang ada pada fi'il mudhari. Contoh, aqra'u, usafiru, akhtaru, astashibu, aktubu, asfaru, astakhrij. Kalau antum bilang duduk, bahasa Arabnya apa? Hah? Antum duduk, saya duduk, bahasa Arabnya apa? Hah? Ajlisu. Hamzah bukan itu? Hamzah kan? Nah itu tadi. Hamzah apa itu namanya? Hamzah al-mudhara'ah. Jelas? Nah. Kemudian hamzah juga bisa masuk ke huruf. Jami'ul huruf, hamzatu wa hamzatu qat'in, ada al. Seluruh huruf itu hamzahnya hamzah qat'i kecuali huruf al. Al. Itu hamzah wasl. Contoh misalkan in, huruf bukan? An, huruf. Ila, alla, illa, an, na. Ya, inna, au, itu semua huruf. Ya benar? Nah. Wallahu ta'ala alam shawab. Naktafi bihadzal qadar. Cukup sampai sini. Hadalu.